kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Sebelum kita melepas pada kepada kita pun berangkat dari tahun Nabi Muhammad SAW wa barakatuhu wa ahli-ahli kubur dari hikmatul istiqomah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berfatiha berdoa calon jemaah haji hikmatul istiqomah, semoga mendapat ridha Allah Ta'ala dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Taruhkan abang abdi wa sallallahu alaihi wasallam. Taruhkan sekong yang berdoa kita wakili, taruhkan bodoh guru. Muka-muka dalam perjalanan melaksanakan rukun Islam semuanya ada di ibadah haji. Muka-muka dalam Gusti Allah Ta'ala kepada kekuatan lahir dan batin. Muka-muka kepada sempurna melaksanakan ibadah haji, utama rukun. Dan muka-muka dalam Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita haji mabrur, haji diterima dalam Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dan muka-muka kaulah dan sekalian datang ke sekolah juga menerima panggilan juga bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah walaupun yang soleh pun sampaikan tempat hemat badan dari hikmatul istiqomah al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Para datang sebelum mendaki ngereng sebelum beliau berangkat keluar dari Joko terlebih dahulu. Wa ghafara dambaka wa wajhaka lil khairi aina ma kunta. Semoga sudah dapat dengan kata yang mudah Allah Ta'ala. Amin Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta sahibah bisa berhati-hati wal khalifati
fil ahli wal hadari. Allahumma inni a'udzubika minat jibnati bismillahirrahmanirrahim. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wal umrata lillahi fardhan lillahi ta'ala. Alaikal hajja. Al-Fatihah. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Labbaik Allahumma hajja. Allahumma shalli ala Muhammad. Labbaik Allahumma Jangan oleh ke belakang, terus lurus dah. Sandallah. Ya, sandal ngalihkan.
dua Pak, tambah tiga Pak. Bisa dua, tanda bisa. Nggak bisa, ada kopernya. Wajahnya berseri-seri penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkati amal ibadah Isai. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni. Wajahnya berseri-seri penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci.
penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi amal ibadah Isa ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkahi
شريك Pergi haji ke tanah suci menjadi